Ka War Jaiñtia Student Union Central Body kam cibenta ipen kre ia ka first War Jaiñtia Scholarship Examination 2024 nei benta ki kena skur nin depan man yalangi wa ki principal headmaster headmistress wa ki head teachers yang ki school lower primary wa upper primary school wa pher wa ha pa ka thain War Jaiñtia Hagi chemlang wadaman hari War Jaiñtia Church of God School at Japlem Amlarem niliang ki wasikai yong ki school wa pher wa ki dekhot ka War Jaiñtia Student Union de ye buj kiliang ki hayato kamon upalai bait palai renti ya ka scholarship examination u alban ki kashnga chief advisor ka sain hawa kalam da batai pencheu hajrong gani ka scholarship examination de wo ong wa ya ki khanna wa emsap he pure puthi nadu dangkhian to e yarap paisa haidur ka scholarship Wai upan melin le yaki nado dangkian hakam gini ki competitive exam kena yo melin ki hado wahe wai ujab ki le helai luti ipure puthi yongki. Yuluti walang baga ni ka competitive exam kathain War Jaiñtia unang yi ka open mi chibon ki saheb IAS, IPS, MCS wa MPS hakisnem wawan. Haga yalang da yo le iklam no SP wada chongye awaman le kam wa ebut ka sen uki rembui hei wada bu u ikentu yaki wasikai Open siang thuk kala yaki baigi pa yong ki khana school yo penclur ki yaki khon uchim benta hagani ka competitive exam. U president ka sen War Jaiñtia Student Union u jambok lanong yuluti walang bagani ki exam ki khon ki ti yong ka thain daw yo ki wo khai yo so wa thiang hei im yong ki. Neliang u education secretary ka sen u sumer pentib u waya ka scholarship examination daw penman ha ka khat sotri kumai chonglat December 2024 wai daw penman ha ki khat sotri ki examination centers kat waya ka scholarship daw sam ha ka arpawi tri uju ubenai ha amlarem u general secretary ka sen u Everest langstang de ikublai u yawaro ki wasikai ki wadi yaksok ti lang hajrong gani kaman ne bha waro ki wada kalam e ki ikerchan wa pura ya ka sen wada chim ga ya gamat wa wanra ibha imian ne benta ki khana skor Hei ropai ba bagi muskai to iki to ipainya diskol klasikai kai sing e kan ki mo te temen iki no sikai to ju anjimoti dan dari kata dalam main sekolah atau main kali satu kali buat itu terhadap semua. Di sana nukang negara scholarship negara ini kita bahas sekolah. Kena apa kena? Bukan negara sang juga War Jaiñtia Students Union. Asal baman kaya mega sang negara cuman rak jumlah jumpa di bawah kacang bertalu di bawah kacang berapa. Ngai keroi apa? Lene ke jing sampang ni jipro. Men itu cuman klan jing nang jite. Kakai te jing nang jite to aman ke kok santam ni benta. Hei nong sketch nong lene hagi petang ki nang cuman. Te lembai nong sikai kat begini ki membar jong ke WJSU. Agar man skam to kene ke jing sedang. Maman ke sket do ke dari marhen satu kam to Wyrta jobs. Te kami ni agama sini agak haman habaro kami makhalia. To di po ni amran subdivision ni. To ke kri imbo ki on the school drop out. Po makhalia janbero kami compare ini big state point dia. Po makhalia man ini ki pub score. To ke chordia. Ke kaite Terakhir kita sikai pos skor, kita angkat di baman kita, perkhidmatan oleh asam, to kerpat curi, main kita sikai, to cuma satu hari kita main kita. Kapor semua tanya lima. Kejinghut kena meeting, aman kaki ke workshop, cuma satu hari, man ke kanong rim, kana ke first War Jaiñtia Scholarship Examination. To, nongkong siap, note down iya share, kakung kipot. Nang iya share kan iya kedua, nang hadi record, hadi cumanra, culara kisko. Ke purpose kane ke scholarship, nene bijing temu kane ke scholarship. To, amai kat man kecok kasarkar New Delhi the Nolaban kaya perkat aja perkat titra
perkat anu kendit ani orang kita kemarin kini isisnya maksudnya ke sarkar India ke sarkar BJP dan Wyrta kata orang yang besut CUET ya pas kelas 12 udi first division 100 kapung bangrum jaya at exam sud aju pas yang pasu Juliu te Julia undergraduate Juliu te Julia kata ke degree cupure ke degree kani ada mangga ke sarkar ya gakai dia sedang bit kalau pandit aja sedang ko sutra kanuk sa mangga thik ka khanu hi sa aluk sa hi ni semen mani upang ki beru ni ya skura to upang yau aju sikau te ni thang aju sikau te ni skutuya taka kita hadu nang ia kenyuan ni aju ya to skutuya ni mana umie nyeta di patah kaki dia iboya kada sikau pa i cukutie johat pathai i cur tegane khana hi ke noksa tegan nongrin i wan rai kana first War Jaiñtia Scholarship examination kamut ong chongrin la melen mo ma imboy to experience cumurun jualia ini ki competitive examination nadu dah boy hadu class 4 pass ada class 6 pass class 8 pass ada matriculation dan i deman ki morun kan ni melihat hai mati chnong hi dia ada rewa ni maple awai to hiren tinya asmi tinya akchui tinya akrem hande majulia ka ada rewa chaplas nong prarat maklem ko to slide mensin taka dia kena ke jing pemerun aman ke ye ke experience the best halal kita nong rim ye ke War Jaiñtia Students Union begini himbo darau apun kha da chumara kena ke examination haju sikai himboy ju pemerun kena ke competitiveness ha ka benta ke education kejing akan ke education kepada nomor 2 to kejing akan ke importance ke education to mai akan ni tegami ke school hari hai mo umur puba tegami ke primary school dan kami ke class 4 class 3 class 5 whatever hai si peranba dan umur puba hari si Asia kata ke drop out kunci imbo ki na interest kasi pura putih adam hi ke family background na kasini ka tuwi man ka kabiang kada aju kwai ta man uluhun kalabahun cepat skor ka hangre ulu humbo nana kala ka humbo daga free will ka chong daga monsa sa ka chong cepat skor kanya dia kami ta ni kanani ke nuksa man ni trabai hol ranba kita i normal ya skor hangre umi puru oba aju bang dunia skor nya celia apa hangre kaag importance kena ke scholarship hagaya to bagin bo hagi skur chachram to lamba kena ke scholarship kini kimbo ki aga to hunsui ki aga to chikhle man chulia charu prang kena ke scholarship aman ke ki ke drip ke chua hi ki jingara ke jingara himahi pai hei tupelia kuri hun kri cakman kejingara posa umbo mediu kejingara rancar dan next year buku sepuh car dan suki nya buku man ya pas kelas 4 ya udah diu bele man ke ditra ngosnem de dibiung kejingara man ngosnem de dibiung kejingara mod hadu ke higher class badang cutu kirihan gelat kenang ba kena ke drop out dunia kecing Asia ke drop out aju tu ada Asia kili orang ye manking amon pendunia ke drop out manking gua dia atau langsung supaya putih hendak aju di tegalak terkaku relangba kena ke scholarship himbo ke asap katilan himbo ke kecing sampang i bendui ke tegalak
man cuteng keburia kebuti